Oh, salut mon papa. Voici cette lettre, mon papa. Tu le sais que c'est en toi que j'espère. Je peux, grand-père. Écoutez mon conseil. Je suis en train de dire mon père. Wihangane wahize abandi sintukana, ntuhige mutavaho wamvuma, ako ni agafaransa nahuguje, wa muzungu duhabuka, umenya atura nk'umusozi. Nagiraga n'indumva icyoba mu nda, mfite agahinda mburira imvano, nditse imitima by'ubutitsa, ahira ijoro ndarikesha, cyangwa rirampitana abahambi. Mperutse kumva inkuru mbi iwanyu, ko wamwishe afite ingando, ko yahihaye icumba baheza mu nzu, ngo ubu ntimucyahira ntimuvoma, ndakeka bambe munaburara. Nimuhore nta gahora gahanze, aho ndamaso mba nyayihanze, Imana yacu nyisaba cyane, ko yabongeza ku bugingo, kandi muhumuriza twumva. Ibiba byose burya irabizi, niyo itanga imvura mukeza, nayo igaba izuba mukumisha, ntimukangarane mukomere, igihe gikwiye ukora ibikwiye. Reka mbe ngusezeye nata umwanya, nsubire nshengerere isakaramentu, murire bukeya mutisonga, uwakinze ari nawe ukingura, Imana ifite urufunguzo. Babyeyi muhumure muraganza, ubwo mutariwe n'ibisura mwitinya ibishokoro, ubuzima ni ubwa nyir'ubuzima, mumusabe mudakura. Nanjye ndahora mbatura inshuro mutazi, amagara tuzayasangira amagana, abantu si Imana mwihagarika imitima, yari umutomo wibarutse yahimbye, Imana isingizwe muri mwebwe. Timote.